Mga kaikers, since kay na-interview naman nato itong taga-ubos, din sa das ako mga friends sa mga voice version, what is love? So, magsugod ta kang Marvin, kasi Marvin may expert. Marvin, what is love? Love Love is sacrifice. You cannot sacrifice if you not love the person. Love is sacrifice. Basic lang to. You will sacrifice efforts and more if you love someone. Oh, so Marvin answer, love is sacrifice. So, dirita kang Jamaica. Michael, what is love? For me, love is... Wala ko. Michael, may mo uyab Michael. Kumbaga no. Nakayuyab. Love is joke? Kuhaan. Basta, ako Your version of is love. Saba, manimara. Beriak no? Beriak. Sige na, what What is is love? love? Pass mo define usang love. Ako kan tarungan yung answer ka na. So asa? Ano ginatin na ni mo uwag ba din? Wala. Pag-isim. Juan. Milay. Ay, sa kaon, Milay. What is love, Milay? No comment. Love is blind. No. Blind kang gigot. Ako. Walang alam. Okay, save sa kuan. Dala. Anton, what is love, Anton? Ikaw to, masay pangit kayo. Love. Love is happiness. Happiness. Because ay nagakas. Ay nara. Why iring nag-away? Happy. Without So love is love is happiness kay Makaiyot. Ay di ba Edit na mga. Na. love Sinara ka manyak si Kuhan. Voting ko Love. Love is happiness because God said if you kung makita nimo ang tinuod niya gugma malipay ka ug dili ka niya biyaan. Okay, so Gamoy lang ko rin. Huy, apil ka. What is love? Ay, actually, guys, mga hikers, sa amo tanan diri duha ra gid ang virgin na wala pa gid nakatry kung unsay uyab-uyab. Ako okay ni. So ikaw Mr. I'm crush. What is love? Crush, what is love? Ay, bali ba? Ay, do ka magkuha. Crush Ay, do ba nagikuha ay? dala ba nila Ano naman lagi? Gilbert, what is love, Gilbert? Gilbert, what is love? shout out to ang Ria sa Balya. Lagi daw. Wala love nimo. Ako siya utos ako sir. What is love? Love is happiness. Ganyan bro. Abot din sa what ba? Love is happiness kay. Hoy bitaw, hoy. Dili mo gid mo feel ang love mo. Mag-strong magina na ang relationship kung naiaway gyapon pero masara pa tong nang sweet lang mo nang sweet but sa iko ano? Pero mga Oh, sige tubagan ako. What is love? For me, love is the best thing. Ito yung bata. Basta nag-say pag-apon. O di ba? Nasa Bible ang love. If you love the person, dili kanya buwagan. You want to Ang tinuod na pagigugma, dili kanya biyaan bisag unsay metabo, mo na nasa Bible. This is a short trivia. For me, love is the best thing that you don't have ever happen. You did not expect him in your life. And for me, love makes human change. Kay, like for example, sir, kay kung nakay mga ibuhat na sa una nga mga daotan, pwede mo bago tungod sa iya. Kay love mo siya. Kay, hindi mo gusto nga. Discourage. No. Sige na, No. Iyak sila. Because if you love a person, Bible. don't change him. Yes. Just Don't give change him him. or- Reason to or change. Just support him. Uy, Ganda bubok. natin. Love Pero makes ang love human kay- change. Basa ang Bible. Not Basa human change.
Yaba gina din. Asa yung Bible tayo pero saan ako din. Ay, pwede. Asal mga hikers. Gugma ka rin. Kana Tagalog. Nasa gugma. Saya. Yaman ka. Gugma. Munya among cum laude sa among kuan sa among grupo. Cum laude. Magna Kami ba? first honorable with honor. Not honor. Kana di ba? Muna ang friends sa among grupo. Impident. Ang daghan na naman ang nahilis naman. Tubig na lagyan. Ay sa ganit. Nagbugdo lang ang busok niya mo sa kainom. Sinamin pa lang namin. Kinsa wala uyab sa ato tanan? Ako daw si Buy tapang pre. Hindi na importante ang pangita ng love kina nasa Bible, nasa Mateo. Pagtaa. Ana nun. Bible ginawa pa tayo. Basang mga tumahan sa susunod. Nasa gugma kita ton. Gugma kita ton. Papalagyan. Bana, gugma tong. Atong